India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Beit Shangpliang ubde UMLE Jongkamau Senram constituency Batru Hakajokopor ude Nakaliang Persha Hakador Barthauan minta kesengi ke Arpautrik ulawan yuk kejatbiang Hakajaka Tiakmir Jongkinang Hikai SSA ha additional secretariat Beit Shangpliang dakajing sngokya bat sngosen a kinong Hikai SSA kibala sakmit Batru ban Tiakmir ha parking lot additional secretariat ulawan ban ai ia kejing kublekti kinong Hikai bat ai men sim bat ula ongru bun ai ru ikejing kershaniki Bat keniru keladai kesian kebaar bula banwan yuk kejat hak ni kejuk kejaka bahak baningkong kedai kejingeki jengkinong hikai ad hoc hak bakilawan dawa ban penkiu ikitulap jongki bat mentalai i sikinong hikai SSA kiblawan badyaki hak ni kejuk kejaka bat dawa nakasorkar hak bedai bat kejing penslam ban penmi ya ketulap jongki hak kejing keren bat kilat pathai khubor uba HM Shangpliang ula penpau baman badan hak assembly ula long uwe ni ki MLA bejek keren ni kimat ke bedai bat kinong hikai bat ya kakam ke jongkinong hikai SSA ula bam nendet de mentasi ngalapoi hakani ka jaka hakmat ka sekretariat ke bangawan ban ai musim lem yakini gino hikai SSA baro kani galong kesin ke baar ke bangawan ban yuk jat hakani keju ke jaka aba mencua kiwan ki nong hikai jongka ad hoc de ki nong hikai ad hoc ru kila syong hakani keju jaka bat kilabu ikijing dawa la da kitayo Menta biang yo i ki nong hikai SSA ki wan ki shong ha ni gedu jaka ban raise ya ka problem jongki shaka sarkar ka problem jongki nong hikai kamdei ka batmai kamtam jongki SSA teachers menta kilabo ya ki jingdawa la slemba badai ban siu ya ka tulap jongki regularly nangta menta kumbangi yo ngriu benai kimpat yo ya ka tulap jongki Mano bala ban penyat ya kayeng kasem. Klemdon kanono kajing siu lan e klemdon ya katulong. Ngamla ban snoutu nakaliang ka sarkar kay kadaw baka ngap man bat balay ka kam ay kata katulop ya kini lang rubnay. Kajing kili mata kasi kalong chano ka ja ka pisa ka baday hok ya kini ki SSA teachers. Ka sarkar ka ban pensyai hakmat kini kinohikay baro Bat hadu menta ke sarkar kampat khot yakini ki leaders ban yakren ban penbej ngam kwa ban yu i ki nong hikai baro kin chupoi hasurop bat ban khang kherdap yaki school we cannot close down the schools and allow the teachers to come in the streets like this every time the government should take responsibility of this regular feature of teachers coming on the road. I urge upon the Education Minister that the Education Minister should immediately call the leaders of the SSA Association and sort out this matter within this week. We will not tolerate to see teachers every time coming on the road like this. That's all I have to say.